urukundo ariho hari intsinzi abanje nimubwire nitwe turabyinira umubyeyi turi ku mbuga kwa mama abanje nimubwire turi ku mbuga kwa mama Radio Maria Burundi Radio Maria Burundi Chageze hano kuri paruwasi tukaba turi kuvuga ushika ku minsi umunani yose tuko turitanga duterera ibikorwa bya Maria Burundi dufatanye na Bikira Maria tugerageza muri yose Radio Maria Burundi kandi mwese rero mutembere murengana murahawe ikaze agakoko kawe uko kangana kose mugashimira Imana kakutima Ibahereza Imana hari mugamere tayirira n'isabisho gutyo umubyeyi Bikira Maria agaza nakusabira byari byo byaje kweguruka bari bagwaye bagakira bajanaga n'ubutera kuguza uko mu maboko y'Imana n'ubuzima Burundi katika kueneza Injili takatifu. Karibuni kipindi hiki tutakuwa hapa kuanzia hadi Jumapili. Kila mmoja anakaribishwa kuchangia sadaka kwa Mungu na iwe ndogo kama 2,500 au laki moja. Karibishwa. Iyi ni Radio Maria Burundi ishikimani wanyu ishikimani wacu. Aha ni muri paruwasi Mukiza Mwironda. Nkaba mutubwira ngo mbega gushika ku radio twegari tutwaye agaciro k'umubyeyi ndetse n'ibindi gato iraje tuzoyibazanira niragiringa ayibonye n'abayobozi bayo bari ngaha ingozi y'amaraso hariho benshi bashitse ngaha nibaza uyu munsi n'imukizamira nimworaba biraryoshe cyane nimurore mutambatambe ariko muracanyara mwese mumvise umudiho muhindura ingendo mu gutambuka mugashobora konyene ari muri mukizamira waje kubagabanyije ingendo turamurira kuvuga mu kirosha muduga mugashikana ngaha muri Mukizamira murabona dufise imodoka nziza ijya modoka nizo zagatora kandi gashikana kandi ijya ni marathon nini imigambi dufise ni myinshi cyane imanga turase gusembera dushaka tugure ikibanza dushingemo umunara wacu hariya bari Ngozi hariya kandi birashobora Radio Maria birashobora ko bumva Radio Maria neza atagutekereza murazi Maria Radio Maria yumvikana ku Burundi bwose naho Ngozi irumvikana ice gusa ariko byose biri mu kugenda neza none ni mubyine mutambatambe muryoherwe n'umudiho w'amarato edition 2026 Marato akiwundo Izo mu rukundo urukundo hari intsinzi byose birashoboka kandi urukundo ntakidakunda kandi ukagira na Bikira Maria byose birashoboka rero utagira urukundo karabaye mugore mu rukundo byose bigenda neza abana ni mubyine Radio Maria Burundi turi ku mbuga kwa mama Radio Maria Burundi guterera aha nahanyene Radio Maria Burundi aha ni Maria Saint Augustin